nič 8 Neveril. 2.19.08 Dušan Neveril, zdaj je zadovoljstvo, kar smo pričakovali. Dušan Neveril na vrhu. Vladimir Stanković, Miloš Beneš, Laslo Sas, Otakar Kranjski, Hubert Gavrič. Anton Mandl, Josef Tarman, Andreas Stolzen, pa pelje proti cilju. Herman Valdi senior je pripravljen. Zaključil današnji nastop, na startu pa Vladimir Stanković in modro barvana Ozella SA30. Vsem po nesreči na prvo današnjo odra postavlja. 2.38.61 Josef Tarman. Stolberger je naslednji na progi, potem oba Valdija, Stanković, Beneš, Stanković.